Si kila anopuliza kusudi ya kupoza, wengine wanapuliza kusudi ni kukoleza. Kama mjusi kafanza, binadamu hutomuweza. Wale wabaya roho waumia, wale wabaya roho, wale wabaya roho waumia, wale wabaya roho waumia. Hakika ya debe tupu lina makelele sana, na likishafanya kutu halitumiwi tena. Lakini kwa huku kwetu twauza kwa wauza vyuma. Wale wabaya roho waumia, wale wabaya roho, wale wabaya roho waumia, wale wabaya roho waumia, wale wabaya roho waumia, wale wabaya roho, wale wabaya roho waumia, wale wabaya roho waumia.